Whawhetai ki e ki pia malo mua e tau tue maa wai pongpongi de rei, pongpongi whawhawha koe ni, tali whia koe o ke mea mai ke tau kalofi ama koe ia. Pongpongi i whalete whaken au hiwa September o e wanoa tahana, pe whatau mua mua e ki gene whai tāpui kina. Koe whia whitu o ke mea mea ai, tato e kau whakataha mua he tau kalofi ama koe ia o e aho ni whatau ange peo ko alomari e ai mea kotoa pia mea pina, whatau mua e ki gene tāpui kina ai toko taha kotoa pe. Koe tau kalofi ama koe ia ke pongpongi ni, o to ia me taha ngai le soni ko ia o weekend ni ko to ia ik so to si ba ka ko hono tolo mo fulu ma wa ve si fitu ke ves ko ia hono fulu ma fa ka ko hivo ko tau tai mi ko kore to ke lau mo e tau le soni pe ke lau ko to ai pe mo pe mo va he to mo fulu ma wa ko to ia ik so to si ko ko ma pe fo ke tau proclama lau to itapu ik so to si va to lua ve si fitu ke ta fa te lau pe ve si fitu va lu pe mo hiva ve pe to ko ia ke ne hanga o whakamaunga e tau pōtala noa e tau kalofiama o pongpongi ni. Exotosi, to lua ves fitu walu mea mohiwa, te ulawa tiha ni riu pāki motua, ni riu koia a wesi, peni anu whakarea ves fitu walu mohiwa. Pena e wholofola si hopa kia Mosese, alu koe, peke alu kilalo, he koho kakai, aia ko ke omi me whanoko isi pite, ko nau whakahalai aki nau tolu. Ko nau wawhirewa me hala, aia ko whekau aki nau tolu ki ai, ko nau ngauhi mo nau tolu e whakatātā haka ki he pulu mui. Pia ko nau huu ki ai, pia nau whelau lau ki ai opehe, ko e ni hongahi o tua e Isledi, he ku omi koe, pe me whanua ko isipite. Pia nai wholofola si hopa ka Mosese, ko mamata ki he kakaini, pia wakai, koe kakai kia ke kewa ki nau tolu. Toki mau whina maari, pia ki toki lau e talanoani, koe talanoa mohu au pito ai talanoani, pia lahi mo ngahi re soni, au totonu ke tau wako sope me iai, he whanonga anga au tau whai pirikimi he mo uini ki tāni ti. Ko lotong alwake na Mosese whakataha pe Mosio siua ki he mo unga, ke na alwake ko a Mosese o nofuai, ke o mai koe whikau ko ia e hongo fulu, ka poti ke toki lau e vai tolong fulu maa wa, te ke toki mahi noi. Na ia o ke tuunga na ia a Mosese he aho e whaango fulu, pe mo e po e whaango fulu, o nofuai o whakatau fulofola ki he o tua, pia tohi ai ko ia e whikau e hongo fulu i he maka. Ka ko hiko ni fufu o loa, ko aho e whaango fulu, pe mo e po e whaango fulu, iai pia mo siwa ilo iai pia ko Mosese dai taki ka toko ni taki siwa pia ko e kakai ko nau fiutari ka ke nau ilo i pia ko hai tu unga bia Mosese e to e foki mai pe ikai mate a Mosese pe ikai ka ke nau te whanong hao ngongo ki a Mosese ko e taki he aho e whango fulu pia mo e po e whango fulu pia nau fotu whakakau ange ki a Elone aia ko Elone ni kune mei toka ngai ko ia e whanau a Isledi, kai mamahe ata Mosese e taki, pia mo toko ni taki a siwa, ki he mo o ngā ko i ko i ngawha ko ia, hono o mai e whikau ko ia e hongo fulu. Pia whotu atu he kakai e whakakau ki a Elone, whewhe mua ki tau, ngauhi mua ha tau o tua, pia tau foki ki tau tolu ia ki isipite, he uke tau i loko hea koe mea hoko ko tau taki, ko Mosese, koe ni koe ose ene a he whango fulu, pa mo e po e whango fulu, o kai lava ke tau mamata ki ai pe koha o ngongo pe a pe ko whea whitu kune sai pe ku mate e toi whoki mai lahe ngai whehu i ke tāri pe nau whotu whakakaukau te pe ko kia Elone fie lahi au pito a Elone hui whakakaukau ko ia ai kakai pe tāngare wa Elone pe to mai ho mo ngai fo i hau ko ngai fo i hau ko hau koula to mai mua ho mo ngai hau pe nau paki mai ngai hau o mai pe hangare wa Elone o haka o ngahi me ai kafi koula ai kafi ko la ko pulu mui pe nau fai lewa e nau worship mo nau hu ko ki ai ki tau fitu pe mu ai ko kafi ko la ko o tua ai tori ko o tua na nau mamata i isipite ai ko hinga ko na nau talange ko tau hanga mo anga tau o tua hanga ko ngai o tua na mau na nau mamata ko ia isipite ma tu na nau ngai popula isipite i ta fa nge tu Kasi ko senturi e fa ko na wanga he mamata hanga o tua ai tori ko kai isipite ka kai lotu ai tori ko uhinga ko e pe ka lotu ai tori na lotu ki he mea na whakatupu kai ke na lotu na tau ki he tokota na ne whakatupu ko ia ai universi na lotu ki he whakamono manu ai ko whakapuluen pe ko o tu ai tori ko na ngahi ko i he toa wha ko mea na mamata isipite tau pe ai ko mea e taha ko mabahe me isipite ko foi mea ko e taha ko feinga ke whakatalatala ai ngahianga isipite i ho mo ui ko tau matanga ko me hanga hala me maman o hao ke mui whakakalistiane ko tahaia fa fita ke iki
Koe whi ngau koe taha uku hoko mai, kono whenga ke whakatalatala ke toa e ngahi mea o mamani kuaka fia i ho moui ke toa me te koe. Koe hu ki tua me isipite, koe mea ia taha, koe toa isipite mea te koe, koe whi mea ke heia. Kono uhinga kau mahau inge tau hao ko tali a sisu ko tau eik mo tau whaka mo ui. O ki hene ai polokalama o hoko atoi, koe polokalama o ki loa koe tisai pāre, pe koe tanu maki. Ko hoi whenga ke whakaloloto ho mo ui, mo whenga ke whakatalatala ke taaki a isipite, mo ngahi mea i ho mo ui. Mala tui ka pau ho mo ui na ke tali a sisu ho tau tolu nima, koe whakatata. Koe tau me aho whanau i ki ho tau tolu nima, mo nofo i maman i heang hala nai fa hinga rea na kianga ki ai ngai mea na ke manaka ki alu ki ai ngai mea na ke sio ki ngai fa hinga ulunga nga me fenga tonga mo he tau e tolu nima pare hau ba ko mo i ki asisu ko hau ko mo i ki e ki ko huia me foi mo ui e taha ke foi mo ui e taha ko huia me pure anga fuka po uri e pure anga ko i e mama ko alu me he te bolo ki asisu krais pa ko hau ko ki asisu kraisi e kainga aku mau inga ke whakaloloto ho mo i he ti sai pare pe tanu ma ke ho mo ui pe ko foi process mau inga taha ia ko atu ko lo feinga ke to sanctify o i loa pe ko certification ko justification ni ko ha talia sis ko whakatonu hia e he tui ko hoka tu rewa ko whakama oni ko foi konga mau inga no whai ko he proklama ti sai pare ko feinga ke whakaloloto mo feinga ke taaki a isipite ma mea ko tomi he ka pau hei kai e whaingo fua au pito peke ke tauhi ai tori pe whaingo fua peke ke toi foki koe ko ki tokanga au pito ke whainga fukutu whakakaukau ai kakai he ko inga kau tau he mo he mamani e te mokalati he ahoni. Pea koe whakatonga i ange, o koe pe te me tahi o kumu oni ai kakai, pa koe te me tahi o whaahala he te me tahi ai kakai. Kau mahu inga ke tau tolu kau taki, ke tau whakapapau i ho tau wahanga tae laine pea mo o tua, ke tau tiri apu ki tau tolu ke o tua, pe ke mea totona ni pe i kai. Kaka temu kau tau fuu matahi whakawhalala koe ki he kakai, ke tau pehepe, koe talamai he kakai, e ka inga whae te me tahi o whaahala ia. Koe ni talang he kakai kia e lone, tau ngai hata o tua te, fuhala mama o apito ia, he koe whikau uluaki wapa mo e tolu koe whika e hongo fulu, o whainga ke whakapapoi koe o tua, ko au si hoba koe o tua fua au, ona ke te ngahi ha mea ha i misi ke te tau pia mo au. Koe ni koe nau ngahi o tua ai tori. Kako mea koe o koe ki tokango ki ai, koe whainga fua ke nau to'o mai ai hau koula o laku mai ki loto, pia ngahi ai lewa e lone ai, pia me kau tangata ai kawhi koula. O ke sio ke nau fua ki, ne ke te whaka api na ke toi na ke te fiu ki chai ka veke ke fua o we tai me tai e kai no tau fua ki ko ke ai tori ko tau fua ki ke me mau tai ni o ke tau peto ko ha e to mai ai hau ko la ku mai pe toki haka ko elo no nga he ko ia ko ai fu ka ko la ko he to afa o ia we sio me ke fainga loto ko na dau mau ke fua ki o ka fo ke e ria ula ta no talanga i ko he loto ya to ku pe he fu la ye fu ko he si fu la pe we ai fa tai me tai fa pe ke ka lanche fa na o sa fa family ko i ko loto fu la fa ke loto ka ta o ka ki hanga la ve ke sia si o ke ka ko ki ai ko tu ko a ku fa ta pe mo me ku sio ko a ko ki Assemblies of God ai ko mo ka ko ki ai o kai ke tu ya uia o hinga ho safa ko hi ko fa ke lotu o mau tu ke fa ke vai o fulu o mau tu ke misiona mal ko misionari ngai si o mo fa o tau fa ko to ape o kai ke tu ya o safa family pa Thailand se fa nau ko hi ko fa ke vai o fulu ko ke lotu I don't think so. Ko nga pe he ko vai o fulu pe ta ko ko fe vai o fulu e hiwa how you manage I toi nga ko me ai o ke fe fu vai o fulu e hiwa o toi ko i ho vahenga. Kau tau wha play mi mau pe e tau tolu ai lotu. O mai e pailato asi suba me tangata o palapasa tu atu i mua pero pe ko fe tangata e tutuki ko fe tangata hao. Kai la mai kausi tu anga ma palapasa kai tutuki asi su. Pero mi ko lai tahai ko tau play mi mau pe tu ko si su e tutuki e kalu se fai. Tai ko ke sa fai ko a ko te ke play mi ko e lotu mo sia. He ko si su na to tolu ke tutuki e na to palapasa he ko tama fai ia. How asi na tu anga te tama ko ka o ke tau fa play mi tau te he mea ke ko e ka te ko o ke fe vai o fulu e hiwa na to tolu ke me o ke hanga play mi ko ha me vai o ke kona aki i vita paka aki casino aki kalapu aki tolo pa aki ke kakai kau to wa ha fu o si ka to wa fu ha mo fulu ko hiwa ko to pe ka la mai le ba ko hinga ho safa ko vai ho ko fulu ko hinga Thailand se fa na ko vai ho excuse me he ke te chafa ko blessing ko ta pu aki o tua
Kakolo mo ni fo tau afi mo pe o premi ai lo tu he ke tem ko to pe tau safa o tau frasio ha me ke holo ke fu aka o ke premi but I don't think so so ko fu kaka is le ni e to afa ko fu aki ni ko ke fu ai tori o ko kai pe ke na pe me wow ka pa te pe ke asa pa te ke to mai ai hau pe mo te ringa ta na ki mai hau mo mama ke tau ngahe masi wa gu hanga ko la ko ma to pe ke oh mai ko ta mate ia he sapat ko fu kakai mo tu sanga ko fu aki ke tau ai o tu ai tor ko men ko fa veta ko ke ki kai na fu aki to na nga hile fu ka ko na o to na nga e la to nga hile la to fu ka ko la fa of pe me o la ko ia ma ka pa te pe ki tau tana ki ma me ki nga ka ko te ma lo ko ki me ko te ki fu aki me e fe unga pe me va e to le pulu pe va e pe u e pulu ai si ko tau ki fu o fai o ku ni ha ia challenge ao ko pe hatu pe ko e lo ke hamu mai ai hau ka to e hau laku so ke na winga veke ko po ni u pe ni what a challenge ke tau mo fa ka stane ka pa ku pe he na fu aki li o e ka ke to hamu mo la ke nga ia ki fu ka ko la and how much more e tau fu aki ha mea to honor our God o se na nga hi pa na ka worship so nga ko Pano ka pastor foi moni ko kai ke worship ke o tua te ke worship ko ke me ke te ke worship ke o ke ha me ko no foi ha ha ke fa pe to lai ka pa he ke te al ke lo tu te tu mari ko nga te save he ke te fo ke pa ko pano mai no way ko te mo lo to kai ha pa nga mo te la he ke kai ha ko e tau fuaka ana do ki o tua hala o na te faka ka ke no vai e fele a me e fo hapanga si anga ko vai o fu le ta ke o tua tau be ke faki vai o fu ko hi va wi fe ko kai ha e ta mata o gula ya ke kai ha o ke ha me ko no fo I kai ka pa o ke popula ko asi su ko popula ko te bolo ka pa o ke he mama ke faka poli o ke ha me ko no fo va no way ka pa o te he kai te faki e ki o ki ai me ai te faki ki ai o gua pe mo master ka kai ko o tua ko setan ko ni na uli o ko toa talo to o lunga mo setan le o tua mo se foki kilalo ko kakai na ko na ta foki na to kai kia ke ba mo ni pe to ta tapa mo se ke o tua mana ti ai pala mo ai sa mo se kope mana to ko binani te o mo te foka awa tau tapa mo se setan e fa no ma ya ispite fa no ma felo ko kakai na ka fa ta dai ko ka foka awa Pero lo ai a loto ko ia o tua. Ko na tula fakataki pe ko tau nga ko fai ko tau kau intercessor ko tau nga e tau lotu hufia ko tau kapu ko tau tu he vaha ko o kakai mo tua tani mo lotu he ku ia ben hi me na fai he kakai ngai family pe mo fonua o ke hoi fua ke o tua. Foki vole mo se pe mo se siwa. Na fa no ba ke longa tanga le e se siwa. Ko longa e tau tanga mo se ka ko fa no ke longa ia lotu. Tala tolu pe bo se mana ti ko se ko so tia ta ko le fa no ko to be ke longa ko tau ko to pe ko mo se ko ta malotu ko le fa no be ke longa mo hiba no ko worship pa na o vo ko si lotu ai tori ko na me ta kai holo ko na ta o lunga fu o tu ai tori pe hi haki ai mo se fu maka o habe ki ko aki a kafikola ko ki tokanga tu pe e kai he a honi ai ma ui ai tau tokangi o to ka sabe ta fa fo ko pe he beso no laki o pe he vale hono lo o pe ya o tua pa to ki lisi le me sta ba ta he sabe ta fa ai ngai fa mata ko fe ko he ko inga ta ko ke tu ko o ki ko o tua o ku hala le ba mam ta ko ta la no le ba sabe ta fa ke pala ku mo fa le dia mo fuli ki ba ko mo tangata he ko inga fu ke o si tu o ke ya o tua pa mo ke ka o tua ke ta ta o lunga te ko o tua fo ko mam pa ko ya mama pa fa po pa ko hinga mo fuli ki ba mo ya kakai he o kai ko ke na tu ki na do o ya o tua ka ke ta mama pa ko le ta ba le fa po le mama kula mo u family mo society ko ni ka ko tengo tau ilo o ku ia ai o tua ko ni si le ni ne na te peme na do ga o tua pa na nga ne o tua ai tori ka ko la ta na foki ki mui fa to nga yange ko nga ai o tua ai tori pe ke foki ki mui ki holo mui tau to foki spite ka ko o tua mo ui a sihova te ke laka ki mu a hei kuna me ta puaki ko ai tori ko holo mui ko o tua mo ui ko laka ki mu ko fili ko ia ka inga ko fuaki ko to ta puaki ko to ta puaki ko o ke faham tu ta ma ki pa ke fa ha masiva ko to ta puaki ko to faka koloa ia ai tai mo ta fuaki e ta puaki ki ta to o tua to afini ma e nga anga ko ia ko ta fai foki lalo mo se he ko ka kai kia ke keva ko fa be ke fa mo lu mai mo holo to ya honi ta ke ilo ge o tua mo ui ke na ta puaki ko e pe mo fa me ke ta o tua ta ta pe mo se ova there's no one
like Jesus. E tamai ka uloluia, tāpakina iki tō tākatoa pe a koe lang lang ia ho hua wha i o Jesus Christ ko alo, ka o mawha maui. Amen.